kejingdon jongon college kaman toy kini ke college kerika assets nam ta kari bat ke cek pirujuni intang ya kene ke Shillong lani kene ke district dai kari bat ke cek pirujuni paro Kari Bhoi Synod College kala Pynkup Burom ki khat prangut ki kena Pule baning kong jongka ki bela pendap ki jing Pule jongki na kete ke college badi argut ki kena ki bela pas bah ke exam HSSLC ya kete ke jingalang Pynkup Burom la penlong menta ke sengi ke sautrik ujemang ar hajar ar phuar lawan bat Pynkup Burom ya kite ki Samla du MP ke Lok Sabha Uma Vincent Pala ubaderu President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee bela shimtiru ya ke benta kumukong san ke jingdon ringkat UMDC ke Mauhati constituency uba Charles Marngar kum usembut kongsan u Dr. Celestine Lingdo u Reverend HL Marsing ubaderu President juga Government Board u Principal jong kete ke college u Dr. Kamailang Nong Mali u Vice Principal u Reverend Precious Temung kinong kit kam jong kete ke college kinong hikai be ki Samla Pule jong kete ke college kumban chupen kan maula plie kete ke college ha usnam ar hajar khat nyo do Uma Vincent Pala ka jing temuhi jong ka Synod ban plie kete ke college kalong kum shi benta ban phai khmat cheki kena Pule kam tam jo kari Bhoi ki bawan na kalong yang ki baduna na ka jing yo jing kot bat kin yo ban beteng ka jing Pule jong ki ha kete ke college ha ka dor ka babit kene kate ka ba de banle jene kane ka bom de banle tang bating ting yin ngai ta namar bale la influence ini kejumut na ha kane kasni kamtam na ai ki ro ki paro ki students bela pas ya ka BA bat muncul ti bela pas ya ka higher secondary ka challenge ke jom ki banwan gani what you know what you see and how you believe in it. Balengal kita lagi hapapon ni tang ki students. Wat ki bastado teng nyitep ke shisha. Andrei. Nikla ke ibu de belle na mata ke shisha. Ke jengi ka be pio na ka college. Ba penyai da kabalan, ba penyai ta ke Synod. Kali bantai ke dia swet ke jongki ke umsep ke jongki ke jing triston kumbon ba abres ne ke jing kencheu ke man na ke por ban sutulok te kam de ke masuk na kerpan ki student barobor usok nongkong ni usok patiam tam ni hado mentahi hayin jongi barobor mi syai engo usok nongkong man ke snem syai duai nya don na dari syai macam Shillong mari mai ong bang ni ben don lang hayin ban ai ki jingai ngo apa yo so no ko tapi bami nang ni so no ko ka kateng kanam ka Burom jong pi kan ne pateng la pateng hakani ka college ka badon la ti don lagi higher secondary la ne ti don lagi college na ai ro ka jingai ro ya ki dong penya pala i jingai kam tam ne yang ka di Bhoi Synod kumno ban yarap iki kon jong ki kumno ban yarap bantai kalawai jangki kon jangki students na po di Bhoi ai ti jingro yang jingai ki kon jongi kinam sakama lada ki yo admission ki college prepare sor ni am long ke jingron jong college ka mantoy kini ke college ke assets nam ta kari bat ke cek pirujuni intang ya kene ke Shillong lani kene ke district dai kari bat ke cek pirujuni paro aklam artetien bahagia ki por panwan ki snen ki pandangwan kinwan ki students na keleng jong kari ban Pule ni